agsagana ka no sino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlando de Magipa? Adaytan tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babadak kita, oy! Sino kinang silukan yak? Hindi nag-ibitin na mabalinswaek! Mga siyaw! Torquato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-love, ay, sana nagtatakaw, kadwa na, body nak, sana ya, ex-lover nak, Sumarjan ka! Labed! Dita ka nga aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apagsayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apagbutbut ngan dagiti mangkon kontra ken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao a papaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao a makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti direksyon ni Perry Claro. Musika, JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin gagayem. Manipod iti Lady L Productions ken Lady L Channel. Isagot mi kada kayo tituloy ti pakasaritaan ana pauluan. Nagsayangan Torquato? Dito'y programa tayo, Kapitana Orang! Apa, nakalalaaw ka? Ayop ka, bakas! Ayan, nag-ouche. Nagadown abituan. Kaya't mau, tanayunak pa iti makitam abituan. Anyan, orayak lang naariwan. Apayan, anyat basol ko kan kalaw siya. Saan mo't alamok terupak tapno si Patam iti nagpipigsa? Saan alamok day tarupam? Tarupa ni Satanas day ta. Diablo ka! What? Anya manan ayat ipagkwero nga amlo siya. Anya kamatay? Agasem, kundi sapul ka ni JR, tanapan kalagayam ijayan ni Urang tapno maturog ka ijay. Agkasam day tanga aramid mo, pipitaw. Kat ijay nga ron tayan ni JR. Anya nga iti maramidak. Apay nga ron naturog ka ijay. Bayat nga ililutan na ka ni Kapitana. Na, asino ay tinagatil ti dila na nang ibaga iti dayta. Di namot amot dandanon na. Ibagam no asino alabig ti nang ibaga kun kay di dayta. Tatalaga dotak day dila na. Idarum ko pa'y gapo iti panang padpadakas na kanyak. Sige, engkay darom kandot-dotan jay dela ni JR. Anya, ni JR tinangibagakan kayo tiday talo siya. Juan, saan nga ulbod dyan akaw? Isapatsak nga rod amin dagit imbagana. Lucia, my labs, danggan na kumapay nga umuna Imbaga lang ni Kapitana nga inilot na tanpo saan nga agpanunot iti made ni JR. Apay, hanyang amin tinagdakas ngayon aramin jaw.
Ay, kwa. Ay, kababain. Isa di mo kumandamagan. Anya, tinaramin niyo ko na. Akala ka man. Di mo nga punday tangiwat mo akas talosya. Nagalas. Mapalinan nga itisok di bulat ni basketball ni JR. Awan ti bibiyang kao. Ibagam no anya tinaramin niyo. No demo kaya't ngagpagungganak. Ay, kwa. Kung ternak ni Kapitana, isaan na tumbakan na turog at iti paraangan da. Oh, nagkan anak ang iti nakababain na napasama kanyak. At ikong lapit nga asawam kat naglakala nga ikong tarkan paturugan ni Kapitana orang. O anya? Happy? Nasayaat, tanakita ka dito'y talyer mau, pipitaw. Apay ngamin aya. Anya, ti panggap mau ken ni orang. Agtal na ka man? Imayak dito talyer ko tap nagpalabasak iti oras. Isa din nakasasaaw, Turquoise. Damdamagaglaeng no anya ti panggap mo ken ni orang. Bibiyang mo ngay. Mapan mo bang bantayan ni Kapitana? Ta siguro, kaya't mo ti tumaray to a kapitan anya. Ha? Ay, hehehe. Nay, apay ngagkatawa ka? Mayat na itang idea. Good idea talaga, best friend tall Turquoise. Ha? Asidag nga agpaisunti eleksyon. Mabalin ato maraya kas kapitan dito'y sorot-sorot. Anya? Agraraman? Imbag no adda mangibutos ken ka, amang ano maibong kalaang ta ultimo sika ket di mo pa'y ibutos tabagem. Apay tong ngang tap naramidag ti kasta. Agduma tayo ti destiny anya. No si kakat may salaeng ide ti botos mo idinagtaray ka kas kapitan. Ita, sigurado nga ado ti botos ko. History ang maisurat to iti libro ti barangay surot-surot. Bagtek, agar arapaap ka asimumulagat. Di mon tumapatawg ni urang. Ison tulata ti agnanayon a kapitan dito'y barangay tayaw. Balingbing ka talaga, Turquoise. Agkakanatay ayunam. Para makita to ipanunutak to man nagpaiso ti panagtaray ko kas kapitan. Sigurado nga agkatay kanto nga umapal kanyak, best friend tol. Saan tan nga best friend? Imbes asika ti agbalin a financer kaw, ta siyak ti agtaray, ngem tumaray ka magayam. Iso asaan tan nga best friend? Di saan lang. Hey, sige, tawagak na iti na mga friends ko. Ta agiwara sakto iti nakasobri a renew a kwarta. Kwarta? Renew a kwarta ti iwaras mau? Wun nga raw, tulang kaya. Ay, si kalaeng ti best friend ko forever, tol pipitaw. Best friend, manaw, asobre ti kwarta ti iwaras mo. Ha? Ay, rupat kwarta. Ay, sana siya ti best friend mo. De kwarta, just kika. Mayat sangag paiso No tumarayak a kapitan dito'y surot-surot. Mabalin a pumintas pa'y tibiyag kaw. Mapadakkel kaw daytoy daanen a balay kaw. Makaigemak-tupay iti riniw-riw a kwarta. Ay, nagrigat samot tiyag sa politi kwarta. Nagmayat siguro no siyak ti agbalin a kapitan.
Siyak tumeten ti boss dagiti tanawd kas kada kagawad. Ay, nagsaya den na biyag turkwataw. Agbalin tumeten nga ordinaryo laeng ni urang. Pasurutek tumeten iti amin akayat kaw. Ay, wow na wow! Tatang, limpyo kayo pa'y. Ha? Anyat pagkit-kitaam kanyak, Gerald. Mabagbag tayo? Kasano katagkat katawa kayo magagmaymay sa dita? Siyempre, naragsakak iti imahinasyon ko. Iso asumursurot met daytoy ngiwat ko. Agkatawa nga uray jak igaggagara. Mayat man daytang imahinasyon nyo, taparagsakan na kayo, tatang. Wen, maragsakan at talaga. Anya nga min dayta dayta imahinasyon nyo, tamaragsakan kayo. Mabalin, bagayo kanyak, ta barang no rumagsakak mo, dakas kada kayo, tatang. Mayat gayam no agim imagine kayo, ta naragsak kayo kanayon, tatang. Natural Dahito'y lang arodan ti mang parparagsak kanyak. Anya nga min ayat imagine nyo, tatang. Siya kanaon ti kapitan dito'y surot-surot. Ket paspasurutek meten ni urang iti anyaman na kayat kau. Kanayon anakadumog no kasangsangunak, tadi na pulos maitong raraw ti ulo na no makita nak. Anya? Nagalas meten, tatang. Anya nagalas, nagmayat tupay. Oray iti imagination ko laeng nga agbalin paspasurot ni urang. Adipen ko ni urang iti imahinasyon ko, Gerald. Amoyo, tatang, oray imahinasyon lang dayta, mabalin ang makurap ti utek. Ta dayta ti pagrugyan iti madi ang maaramid ti tao. Iso ano ag-imagine kayo, jay nasayat mo ta? Sana jay mangparigat kayo iti sa balya tao. Sapay nanang kumot nga ro, jay parparigaton nyo iti imahinasyon nyo. Kontrabida ka mo, Gerald. Oray iti imahinasyon ko laeng nga inabak ko ken agbalain nga adipen ko ni urang. Engem no pumaysaw? Wow! Saan taon ang makapagkadkad ni urang iti anyaman nga ibagakan ko na? Ha? Oray ibagak nga agkanak ket agkanak nga awan na pulos ti panagkadkad na. Ay na! Nagganasen turkwataw. Pipets, umay kamanganan, my loves. Pipets, umay ka na. Di kan agpasugnod. Tiyak kayat timangan. Anya, kung lapit ka lang arodon, di mo pa'y kayat timangan. Anya laangan ti pagbanagam no saan ka amangan. Amangan no layat laangan ni kapitana kat maipulasit kan. Ha? Iso nga umay kamanganan, my loves. Tibod-bod no amay labs ka di saan analain nga ag-imon. Day tati ipatay mo no imon ka nga imon, Lucia. Sa anak mo't nga agimaw nawan ti makagapaw. Amumat ajak kayat nga umas asidag ka kini kapitana. Ngam aramidam matlat ta. Natural Iso nga ro ti kapitana. Halangan mat ani tanggol jay batang kiapo ti asit nga. Sumardang ka man. Umay ka nga rod manganan. Tapno saan nakaabasta mapatumbalatan ni kapitana no ikugtar na kamanan. Sana balay. Tasakton timang tumbakan kuwa na no agkita kami manayin. Ouchie! Anya ka matan. Agtapis ka manan ako nak. Sige, nakarkaro ang agbalin ako lapit no kasatar aramido makanayon kanyak.
gapo iti asinto ni Kapitana kanyak saan na kun nga ikugtar. Sa kroyen naktulaan ni Orlando nga ililili. Kasta? Si Manain, anay ko. Ay, maamnesia ako mga rodan tapno malipatan ka, Lucia. Nagranggas ka. Papanam, JR. Mapanak ije playground, mami. Agay aya maklaang. Agay ayam ka. Ngam saan ka arum-rumwar iti gate 1? When, mami? Nay, igamumot na itaki itin a sapatos. Ay ayamak je luglugan ko, mami. Kitaam, tadi mo pukpukawan day tawan. Amang ano sa pulo ni Bartulo, kat awan ti maipakita kan kuana. Kwakwak matenday to'y. Ta saan akayat nilalong apong turkwato? Ha? Bayat man day taawag mo kanitor kwataw. Isumot ti kayat ni daddy ay yawag ko kunkwana. Alanga road, ingkagay ayaman. Ngamtay ko nakin ka. Saan ka nga umad-adayaw, JR? Timot ka anak day ito nga aday Hawaii. Itaman pa nga umawag kanyak. Hello, my dear kaanakan agwapo nga imala kanyak iti kinagwapa. Saan kayo lata nagbaliw, Uncle? Naangaw kayo lata. Saan mo't nga angaw laeng di imbaga kaanakan? Agpaypay suday jay. Talaga mo't nga imala ka iti kinagwapa. Tapuli tayo mo't nga min talaga tinatatarakay. So nga rod ahabulin tayo ng mga chicks sa tabi-tabi. Da kayo talaga, Uncle? Oh, apa yan nakawag ka, my dear kaanakan? Kuha ngamin, Uncle. Agbakasyonak tita Pilipinas. Ha? Agpaisaw? Wan, Uncle. Apaw, nagsaya din no kasta. Ay, ni San Bartolo ngay, agbakasyon ka di, mate? Saan ka no matangkal? Ngam sigurado nga da ipawit da kada kayo. Saanan amasapol day tapawit na kada kami. Tinapatagkat na salon at kayo amin akakabagyak dita Hawaii. Sige nga rod, Uncle. Day bagakkan kwa na saan na kayo napawpawitan. Anya? Ay, saan na? Di mo ibagbagati kastakan kwa na. Taamangan no ipaypayso na katawan nga agpayson ti ipawit na kada kami. Joke only laeng day di kaanakan. Di kalamaang away. Asino di kasasaum itay? Neroman akaanakak. Ha? Nay, nakalagip mo di ka anakam nga imawag kan ka. Hey, agbakasyon ka na dito Pilipinas. Kahit siyempre, dito sorot-sorot nga agdagaws. Kasta iya? Yes, Lucia. Isungarod nga excited ak amang pasangbay kan kwa na. Kat kaano nga rod ti pa nagbakasyon na ditoy? Basta asidagan ko na namutlaang. Di nan imbaga no kaanaw. Nabayag mo na saan ang nagbakbakasyon da di ka anakam. Maladaga pa ilaang idi ni JR, idi na udi pa nagbakasyon na. Kasta nga raw. Ita, dakilan ni JR. Isa amaragsakan lakit ni Dajan no makita na ni JR adakilan. Nay, Pipets, no sumangpot di ka anakam, agsingsingpot ka. Di mo pakpakitaan iti maday apagtuladan na. Nay kamatin, Lucia. Kasla nagdakasak matan nga ulitag na. Anyat amok, amang ano isungsong bunto da iti nga agaramid iti kalukwan. Apay, naloko akaya. Medyo. Adaluklukom no sumro ka. Isong agsingsingpot ka nga road no sumangpot di ka anakam. Alawanin. Jakto pa'y nagsasaoy tinalabas, akinasingpot ka. Jakto song bata namin na makisarita kanyak, tap na awanan ti makonkunam, tap no siya kung tagbalin akasingpotan iti panagkitam. Aray, irogik pa'y itan Ay, nagadwa saom.
Ala, iyag mukit din jay na pastrak ijay talyer ita alawas ta idulin ko. Hoy, Pipates, kasasao ka. Iyag mo dyan na pastrak ijay talyer ita alawas, kunak. Nay, saan ba't kagpaiso ngagsasaon? Ay, baka mo ka? Rumwarak lang nga, tayo nakitaan ni Peg nga ex ko. Ay, nagalas kamatan, Pipates. Di naklapdan, amapan makisinarak iti ex ko. Kastamlatan, nakakaam day tangiwat mo. Sige, tayo nakagdigusan. Makisinarak akong kani my ex-Peg. Nay, talaga adi nakpulos ikaskasaw. Awan bibiyang nga uray ko nakamapanak makisinarak iti ex ko. Day tanutbok ni JR iti lamisaan. Payman. Archie! Abay nga yung palapal mo kanyak tinukbog ni JR ngay. Kasanaw kat nilakbot ikaskasaw? Uray makisinarak ako nak iti ex ko, di nakpailapdan. Sino ko mga ex mo di kasinarak mo? Nipit nga road. Bad date. Ingka na makisinarak iti kampusan tao. Tanabayag mo tin ang nagbalin arorog di kakaiso na piman nga ex mo. Palpak mo ti style mo, Lucia. Ha? May ikat magtanti basit akordon na daytoy sinsinan sapatos? Ha? Anya daytoy arum-rumar? Guyudak man? Ha? Kwintas mat daytoy? Nagpintas a kwintas? Isuot ko daytoy takukwak laangen? Nagmayat? Gian! Apay, daddy? Umay ka dito yan. Umay mo ka ng merienda mo sa gana ni Manay. When, daddy? Mayat ti aayamam anak ka. Nga oray awan ka ay ayam mo. When tanaga dumati ay ayam ko. Kan adda pa'y playground tayo, daddy? Alang nga raw. Umay mo ka na ng merienda. Ne, adamat kwintas mo. When, daddy? Nagpintasan ka di? Uwan nga raw. Nagpintas. Ngam nangalam iti dayta. Awan mo ti kastangin intad mi kan ni mamay. Inalak idray o nagtisinsinan sapatos? Ngayon purwak idin nilelong turkwato? Ha! Anya taramidan ni Pipito iti kwintas. Gagayem, di yuliwayan na denggen ti paggibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Nagsayangen turkwato. Dito'y programa tayo. Kapitana Orang. Musika ken sound effects JR. Insurat ken iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Kapitana Orang! Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo drama sa'yo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!